Mengalaba Dudi Amuro ye Mengalaba no Janoro Nase Shia no Janoro Nase Shia Don't la nó thâu nên nó sẽ ngã cũ nó tao trả nhiều nó thì bên đoạn nó sông thì bên đoạn nó sông bị bỏ nó xong bên đoạn bỏ đi để tu đi cái nào mà nó là lâu cái nào đoạn bỏ nó chân nó duy ra đấy cái nào mà nó chân nó duy ra đấy lâu mày cái nào mà nó cho nên đây ra để lâu mày cái nào nó mình là nhận hiểu nó lâu mày sẽ chạy cái nào mà nó mình là có tao già này mình là được có tao già này nhận hiểu được của bọn nó cái đó nó chơi nó được bọn nó cho nó duy thay lâu mày sẽ chạy cái nào bọn nó nào xong đi tao trả này được bọn nó nè trần lòng dễ lý trần lòng dễ cô trần lòng dễ rồi gì đó cho nó xây trái nên tao trả này được tông lòng gì thải bọn nó nè cái lý dễ cô dễ rồi nó là mấy quen này này cho nó tông qua thâu thải bọn nó nè được rồi nè cô rồi cho nó thâu thải bọn nó lý được rồi lý ngà rồi đó cô đôi sen cô tông rồi đó cho nó mình quay trở lại nó nè cô lý ngà cô tông mà ở giang quê nè đôi sen nó nè tiệt cái nè ngà vậy nè không vậy rồi cho nó như thế bọn nó đá đó nè bắt đầu để giang quê bọn nó nè bắt đầu để giang quê tông quê lý nè bắt đầu để giang quê ra đó cho nó ra lý tị kẻ lý đông ye lý tị ye lý đông ye lý cô ye so bi do cho nó lý ne bắt tấtတဲ့အយ៉ាងွက်သုံးွက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရွေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကlýနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်lýတစ်lýသုံးlýကိုပေါ့နော်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အយ៉ាងွက်ကတော့ကျွန်တော်ကိုနှစ်ကဲကိုငါyeကိုခွန်ရယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအရန်ခွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်ခွက်ဒီထိုးတော့နည်းနည်းပေါ့ထိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့လဲကျွန်တော်အရန်ခွက်တွေပြောပါနဲ့မနက်ကောညနေရောပေါ့နော်လုံးမိုင်းကတော့ပါသွားတယ်ပေါ့နော်၄ရယ်၅ရယ်ပေါ့နော်မနက်က၄ခွန်ဆိုရတာကျွန်တော်ပါတယ်ပေါ့နော်၅ကတော့ဒါလုံးမိုင်းထဲမှာပါတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အထူးကနန်းအပူပေါ့နော်ပူကတော့ကျွန်တော်ကတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နှစ်ကဲဒီမှာ9ရယ်6ခွန်ရယ်ဆိုပြီးဒါအထူးကဏ္ဍအပူပေါ့နော်ကြာရင်ထိုးကြပါတော့ကဲတော့ကြာနေမှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးနေ့မှာအားလုံးပဲကံကောင်းကြပါစေဗျာအားလုံးပဲပေါက်ကြပါစေဗျာနော်ဒီကတော့ရန်ခွက်တွေမထိုးချင်ဘူးဆိုရင်တော့မိန်ခွက်3ခွက်ကိုကဲထိုးကြပါနော်ကဲအားလုံးပဲကံကြောင်းကြပါစေအားလုံးပဲပေါက်ကြပါစေဗျာနော်နောက်ဆုံးနေ့မှာကံကောင်းခြင်းတွေယူဆောင်နိုင်ပါစေ